Ček sam malo. Dobar dan, dobrodošli u novi video na kanalu Rodi Daković. Danas je sa mnom Vedran Radnić. Dobro je, dobro. TZV Beki. TZV... Ne, GNC. Snažni powerlifter. GNC, sam deadlifter, sam čupam mrtve. GNC. I sa mnom je još Rudlof. Bok Rudlof. Rudlof je sad manji, pa ga malo zoomira. Ja sam sad na... Malo da ga zoomira. Mi smo sad na bulku, ja sam na otprilike 110, 20 pusti. Grama proteina. Ništa, danas idemo malo manje vježbi, udaramo jako, Veki danas ide PR, Rudi ide PR, Patrik ide PR. Patrik drži kameru danas. Šta je? Šta je? Ma ne, čekaj, ono... Imamo nastanje 18. Ja i Veki, više smo kategoriji. Šta ste sad promijenili datum? Subota. Aha, subota. Evo, subotom doći nam izgledat u Zagrebu, još ćemo objaviti sljedeći jedan, pa da ostate tune in da vidite. Ti točno koja adresa? Koja adresa? A ne znam još, ne znam. Ne daš još, dobro. Uglavnom da obavijest ćemo vas. Uglavnom vidimo se dole uđe. Ove. Čovjek prije treninga grip mjerimo 67. Dobar. Šta meni sklizne? Rekord skoro. Gledaj ja bram, opet. Sad kad snimamo sve ovo. Ne možeš gledati. Ne mogu sada. Moraš ju ovdje prije. 72, dobro. Pa idemo, aj. Ajde. Dobio sam kilu prigod kao. Vekislav nam diže 120 kila. Jel dobro bez tog gripa? Znaš ono Larry Wills mora? Znači break sam gore kao da zdigu. Break sam. Gore se, kao da zdigo već. Šta ti stari, ovo jednom rukom digne? Evo Veki 170 diže. Lagarini 170 kila. Kakav je osjećaj? Nije tako teško, ali treba mi krenut, dok se fokusiram na grip. Veki PR 190 kila. Tu sam već digo jebok, nije mi uopće PR. Sad ide, dvojka, a? Ideš odmah raditi. Ne. Ajde, brate. A ja ću ti reći nakon prvog, brate. Diskus hernija u najavi, stari. Mislim da vrijeđa tvoju glavu. Samo širi svoljena i uči to blicu.
Ekstra. Ajde. Imaš. Ajmo Veki. Tako je. Samo je drona, još podvući cijeli. Još šapići pusti. Dobar. Čekaj, ovo je bila 200. Stvari. Ovo Veki ubija. Ubija Veki. Ide odmah. Još leđa uvi donja leđa, tako. Ali gornje ostavi. Ide. Bravo, ide. Ajde, imaš još 3 stari ovo. Ne, zajebavam se, glupaj. Ovo je sad hernija diska, ono. Samo tako. Sam. Kuće idemo na liče sada. Bravo. Evo šakaca. Zajebancija. Mora malo biti. Prvo lagano. Roki pokušaj 255 kila. Šta? Vreme. Ne, prošli put stavio na zadnju. Al Groninga stari, da mu duša izleti u. Ova upije volju u njemu. Ajde. Kupci, ajmo! Super, ajmo! Dobar, ajde. Prejako malo. Nisi dobro.
Dobra, nisi ovdje. Kako to jednostavno tako izgleda? Nešto vidi ovaj. Ajmo! Ide još jedan, ajde! Ide, bravo! Bravo! 25-6, jel da? Dobar, bravo! Bilo sam je veća, sad natakla prsa po boljicu. Baš ti ide? A? Ne radim ti ja. Nemaš sat. Stari, ups. Malo jači rekao. A vidi face, ja? Šta kažeš se, 220? 220? A, ili 200? Ovo je 180. Ako je 170 išlo ovako lagano, ja bi 200 sada probao. 200? Da. Na 8. Pa ti ćeš 230. Šta misliš koliko bi mogao čušiti? 33 ovaj viška. Tamo, moglo bi možda biti još više. A koliko si na natjecanju misli biti? 230 će reći. Ako ovo bude četvorka, Da. to je 222. Već ide ovo dalje, ja? Ajde! Ideš! Aj, stani iza njega. Samo malo šipku s leđa digni ako ne može. To je to. Zadnji je bio sa 195 kila. Zapne na sekundu. Ti mene pod ruke. Ali nemoj krenuti, nemoj krenuti. Nemoj krenuti. Ajmo, ajde! Na čelu, stari, ja ovo nisam vidio nikad. Jer popio sam 6 pri workouta.
Ovo je malo ugo. A? Ovo je malo ugo. Malo je, da. Vruće, a? Nek se sad malo kreće. To preslaču majicu. Ljudi. No. Ma ne. Tako je ovako. Gledao. Dobro ispao. Stari, ovo je bolesno kad se ovako malo oznojiš. I onda ono sjaji se. Patiš na izmjena i onda kažeš da hoćeš na... Ne, ovo je za youtuberi. Dragi youtuberi, cijelo je bilo za vas. Šta sad radiš? Ti radiš, ajde da te vidim. Čuča, to nema ni u arhivima Sovjetskog saveza. Arhivima? Da, kad je Veki radio. Čekaj, nema. Probaj ustati spravnije. A ne, onda pada. Nije više glupo za to biti. Baš jest. Kaki? Da. Kaka je? Kaka je? Lagarini. Ide 170 kila. Črk. Vjerojatno neće ići, ali... Pa neće. Dobra prognoza. Pre. Blizu skroz. Bičevali su me. To je to.
To te je razbudilo. Grip poslije treninga. Dodirnam ga već 20 kila. Trebam uvijem se. Teki kao ono. Bez veze. Ona već malo. Da! Isto. Ja ima lijevo. Ja, 79. 6. 76. Ali. Da, ovo nećemo staviti dalje. Najjači. Dosta. Svi kad vidje nekoga kad diže blizu pa ti nešto. Bio je jedan. Šta je bio jedan, ali? Toliko si radikalan. Ne smije niko biti jači. Uživam vas. Bilo što mi ovaj točkice. Vidite kako. Se vidi to? Čokolno mliko. Evo sad zove mi se. Halo? Došao pola, ja čekam vas. Ti smije. Mi smo ušli u lifta, nismo stigli. Evo sad. Ovaj se smije, mi će gledati. Jeste vi krenuli? Više. Sad smo krenuli u teretanu. Super. Tu. Reki Slave, jesi li nas dočekao? Jes. Jedva. Evo završili smo trening, Veki digo sve PR-ove, ja digo sve PR-ove, niš vidimo se sljedeći video. Bilo je dobro prošlo, prvi tjedan dobro prošlo. Meni je sad, čekaj, ajde, sad ćemo izračunat. Znači deadlift, šta je rekao? 272 teoretski deadlift. Dobro. To je dobro, znači mogu bi možda očekivati još jedan trening i natjecanje 285. Aj pamti 285. Bench je bio 120 puta 7. Ali bio RP, čekaj, 120 puta, ajmo reći 8 puta. Čekaj, 33 plus 120, 152 i 272, to je 372, 424. Ne, 4, pamtiš, i 220 je bilo. I mrtvo 424 plus 220 čuča. 644, to je sljedeći put dignemo, to jest na natjecanje bi onda mogao tipa 285 deadlift cilja, 230 nek bude čučanj, nek bude malo u rezervi jer je prvi i bench 155, 150. I to je onda, što smo rekli, 644 plus 12 je 652, bencha 5 kila i čučnja 10 kila. 57, 67, znači falim 3 kile je do rekorda. A ti Veki 200 digu koliko digu? Jedno. 190. Ne, digo sam 175 puta. Jel ti treniraš atletiku? Trenirala sam, da. Ne, više. Kako se zove? Ajsea. Koju disciplina igraš? 400. Koji godišnji? 2010. Ja sam 99, ja sam Dajs kako, Rok. Drago mi je, ne. A šta nisi odavde inače, ili? Ne, iz Pule sam. Aha, što ste došli samo na trening? Faks. Na Kifu sam... Ozbiljno? Da. Koji? Ja isto, ja sam treći. Ja sam isto treća. Ali redno. Aha, redno. Uglavnom, Veki 197. 175 puta. Vitica i šta je još bilo 190? 202, pardon, Vitica. Vi sredili.
Izgleda. Ma joj, brate. Benča ćeš 100, čuču ćeš 100, deadlifta ćeš 220, često. A dobro, šta? Deadlift benča i čučnja zajedno. Ne, bit ćeš na deadliftu, medalju možeš dići. Kako možeš dići zasebno medalju na deadlift? Možeš, imaš za svaki lift ima medalju. Stari moj, to je participation, man. Dobit ćeš i na kraju. Nisam ja ovaj snowflake. Može bi ovo samo deadlift dizati od ovo meni. Može, dobro, ajde. Uglavnom, to je to. Ako vas možda zanima trening snage i jakosti, brzine, javite mi se na Instagram sa tom porukom. Poruka ili brzina, ili snaga, ili jakost, već što vas zanima i čućemo se, dogovorit ćemo se, popričat ćemo telefonski. I bilo mi drago da i vi uspijete neke rekorde i PR-ove dignuti, kao i vi. Ma nešto su digli, moga ti. Koliko si digao PR u Deadlift šta? 140 je bilo prije 6-7 tjedana. Bilo je, sam da provjerim. Jej, 140 je bilo prije 7 tjedana, sad je digao 200. Lagano. Ništa, sužbun tras, vidimo se.